Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawe, Kajet Bedoh, waktu kamu menunjukkan bakpoh lewat 58. Kamu ulangi segotu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawe, Kajet Bedoh, waktu kamu menunjukkan bakpoh lewat 58. Waktu ji Sam Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh. hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh. Wateka sao, hai ibu bapa yang mandang dengan hai Kajet Bedoh. Wateka sao, hai ibu bapa yang mandang dengan hai Kajet Bedoh. Wateka sao, tak pesum kuang aja tak baju ngan keluarga. Tak pesum kuang aja tak baju ngan keluarga. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh. Wateka sao, wateka sao. bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyorakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyorakan tajam puasa. Kajo busao ngat na tenaga osingon lehu beeta kerja. Kajo busao ngat na tenaga osingon lehu beeta kerja. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh. Wateka sao, wateka sao. damai ibadah letak pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Damai ibadah letak pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Kajet Bedoh hai rakan muda buku lemak mangatat rasa. Kajet Bedoh hai rakan muda buku lemak mangatat rasa. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh. Wateka sao, wateka sao. hai ibu bapa yang mantong dengan hai Kajet Bedoh. Wateka sao, tak bersumbu besum kuat ngajet pajongan keluarga. Hai ibu bapa yang mantong tengen, hai
tak pesu umbu pesu kuat ngajeta baju non keluarga Bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyorakan taja puasa baju busa ngana tenaga oh singong lego beredar kerja. ibu bapa yang mantong tengen hai kajet bedah wate kasau tak pesu umbu pesu kuat ngajeta baju non keluarga Tama ibadah letak pahala melimpah rahmat melipat ganda gajar bedah khairat kan mudah buku ang lemah mengatan rasa hai ibu bapa yang mantong tengen hai kajer bedah wate kasau tak pesu umbu pesu kuat ngajeta baju ngan keluarga. Kamu lagi si gota, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Beraweng, Gajit Bedah. Waktu kamu menunjukkan bak pohput lewat 5 minit. Kamu lagi si gota, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Beraweng.